Ukrayn reysagıla nuqçi batalyoniyat şit emloçun paçhaq baxar xoyn pasport ştalı. Cerq samu disrah migratsiyan servisin belxoş zatsbanşlyox tiatüatşılı çoq ehsatsambar. Halxuva Şeyh Mansuran tsarxyolç batalyonun komandiru Çeberlayn Mansur Khan Benir derig üyeşto kirç geçtin şena oş Trains migratsiya servisin satsmila duyuqştuşaş el. Donbasyat 13 Ukrainin gwartwarinçnaxan pasport ştalaqlats nizam bolbyaştır qoşer zazdaq bettan halxaşteni qaçılç. Nohçi çoçvar xoçu Bakaniyev İbrahim Şen Mardovich номер приёлч колония низбахлястюч видеояжинер социал машнышка. Амчун адвокату Ашиму Марат дисря Шиграду прокуратуру цун латкам тяргалцабу. Ашимус бенчхамц Чиланбет Эйшолштина Баканион тя азплатон латкам бяшсу кирч дахайтнер Весичуан Иналин прокуратуре Мордовин прокуратуре Амцачунца жвап яцунга Ябаканиевга qachdat. Gorin Kotman Jizg Nochichu Dardihkin Respublikan Aydalsh. Tsun aansoyu boğtsar Kotmish qiwash bolch mettigech Saudigash ngodar. Çuyaçgulqi ministralan mettigech urhalan belxosh Nochichun doznya yuğyarzyo arar Kotman Jizg dohshyo mashin shkhambo kommersantu. Ibandosh sutayb Jizgits qachoyerts khalun shloshyu Сёжгала цабиёц лента гипермаркет. Чехир ерик школ штагол сацамбина айдалш қаридина заздақ бет сайттолча дүүн. Цюгнайц хамбина премьер-министру Бабиш Андрейс. Цодицря и сацам бюазбу айдалш коронавирусан ундаржар сацугертерц. Бабиш дицря шиницара дүүн дюахшду байсостак дағлоц тайп-тайпан юқралин мероприятий штаяхар. Тағын лештян Чехия шоу стагу коронавирус қият.